xa nkoka hi ku hlanganisa rixaka ra hina la Limpopo ta tsundzuka hi na tinxaka to hambanahambana so hi laka ku hi share birthday mara swi hlangana na ku rixaka ra hina ri fanele kota ku tirhisana mapfhumba lama hi nga na wona hi ri Munghana Lonene xitichi xa Munghana Lonene xi ta mapfhumba yo hlaya ngopfu ya ku tlangela birthday xo sungula leswi kala ni nga ta swi endla hale namuntlha a ni nge nyiki ti-detail ta ku ya humelela yini hi ku there is a biggest documentary leyi nga lulamisiwini vayingiseri va hi languteli yi ta nyika matimu ya switichi leswi ku hambanahambana ka swona xa vumbirhi i ku xitichi xa hina xi ta huma xi na mapfhumba ya ku ya ka vaakatiko hi ta tikuma hi ri koho leyi a Phalaborwa Epic Park hi ti 15 ta February abantu va ta dya khekhe na hina leyi rhamba vayingiseri va ta dya khekhe kusuka kwalani hi ta va hi ri a Phendulani a Mkhuhlu nakona vayingiseri va ta dya khekhe kun'wana lava nga languselaka xitichi kona hi le Bramfisher hi ta va hi ba makhwaya leyi ti 22 switichi leswimbirhi swi ta va swi hlangana Pitori na Soshanguve ku ta biwa nenge swinawu Lawrence Obisi Lawrence Obisi na vayingiseri va Munghana Lonene lava nga le Gauteng viva Lawrence Obisi viva viva Lawrence Obisi viva viva Lawrence Obisi viva Lawrence Akesa Connie let's